Poštovane dame i gospodo, uvaženi učesnici panela Održivo povećanje dostupnosti inovacije u medicini u Crnoj Gori, zahvaljujem vam se na izdvojenom vremenu i spremnosti da učestvujete u razgovoru na ovu veoma značajnu temu. Za početak ću prvo da predstavim učesnike današnjeg panela. Doktorka Vesna Bejatović, direktorica Centra za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti Instituta za javno zdravlje. Doktorka Snežana Mugoša, zamenica direktorice Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore i rukovodila Centra za klinička ispitivanja i procenu bezbednosti i efikasnosti lekova. Gospodin Goran Marinović, direktor zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm. Gospodin Aleksandar Sekulić, generalni direktor Direktorata za digitalizaciju zdravlja Ministarstva zdravlja. Doktorka Sanja Lekić, direktorica Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore i gospođa Ružica Milutinović-Đurišić, VD pomoćnica direktora i rukovodilac sektora za planiranje i kontrolu sprovođenja ugovora davaoca zdravstvenih usluga u Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Dobar dan još jednom svima. I kao što smo u prethodnim izlaganjima imali priliku da čujemo, inovacija definitivno donosi dobrobit. Međutim, ona sa sobom povlači i potrebu za nekim dodatnim finansijskim resursima. Ovim panelom u principu smo imali želju da neke ključna mesta u uvođenju inovacije osvetlimo kroz poziciju opet institucija koje su preduslov za uvođenje takvih inovacija i to otvaranjem nekih pitanja i naravno obezbeđivanjem adekvatnog finansiranja. I u tom cilju preduslov za dostupnost inovativnog leka je registracija i zbog toga, doktorka Mugoša, ovaj panel bi otvorila pitanjem vama na koji način se postupak registracije inovativnih i generičkih lekova može ubrzati. Dobar dan svima. Hvala organizatoru na pozivu da Institut za lijekove učestvuje danas na konferenciji i na ovoj panel diskusiji. Jelena, hvala na postavljenom pitanju. Vi znate svi da je preduslov za stavljanje lijeka u promet dobijanje dozvole od strane Instituta za lijekove i medicinska sredstva, što podrazumijeva prethodnu procjenu kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti lijeka. I takođe znate da taj rok traje 210 dana. Međutim, i na sreću, zakon prepoznaje i ubrzani postupak registracije lijeka koji se odnosi na kategoriju inovativnih lijekova, kao i lijekova koji su dobili dozvolu u Evropskoj uniji od strane Evropske agencije za lijekove ili od strane evropskih agencija, odnosno regulatornih tijela zemalja Evropske unije i taj postupak traje kraće, traje 150 dana. I u institutu trenutno imamo na registraciji 45 inovativnih lijekova, od kojih su formalno kompletni 30 lijekova je steklo formalno kompletno zahtjeva. I pored toga što je ovaj postupak skraćen, dakle traje 150 dana, svjesni smo da nismo u potpunosti ispoštovali u prethodnom periodu ove rokove, a inače je rok skraćen zato što pretpostavljate da nakon procjene stručnjaka iz Evropskih agencija za lijekove na čelu sa Evropskom agencijom za lijekove nije potrebno zapravo ni procjenjivati u suštinskom smislu ovu dokumentaciju o kvalitetu, efikasnosti i bezbednosti lijeka, već je naš zadatak zapravo da nakon izjave podnosioca zahtjeva da je dostavljena identična dokumentacija, da provjerimo da li je dokumentacija zaista identična, da li je to isti nivo dokumentacije kao što ima lijek koji je odobren u Evropskoj uniji i da formalno završimo proces registracije. Kao što rekoh, nismo se mogli u prethodnom periodu pohvaliti tim rokovima koje smo imali. Prosječan rok je bio godinu dana, a ne 150 dana. Međutim, vjerujem da ste svi u toku sa novim promjenama u institutu, da smo sad u jednom, da kažem, tranzicionom periodu u smislu novog menadžmenta, u smislu nove organizacije posla i racionalizacije ljudskih resursa i sada smo svi na istom cilju da ovi rokovi budu značajno kraći i mi se iskreno nadamo da u skladu sa tom novom našom sistematizacijom i organizacijom da ćemo uspjeti relativno brzo da registrujemo ove lijekove. Mi smo zapravo zacrtali
jedan cilj da do kraja ove godine registrujemo sve lijekove koji su dobili dozvolu centralizovanim postupkom, odnosno dobili dozvolu od Evropske agencije za lijekove. To su dakle ti inovativni lijekovi o kojima danas govorimo. I nadamo se da ćemo u toku narednog perioda, tačnije naredne godine, registrovati i ostale generičke lijekove koji su također predmet ove konferencije. Njih je trenutno 260 u postupku. Jedan dio jesu generički lijekovi koji su dobili dozvolu u Evropskoj uniji jednim od postupaka, najčešće decentralizovani ili postupak međusobnog priznavanja, jeste DC i MRP postupak i nadamo se da ćemo tokom sledeće godine riješiti te predmete i da ćemo uspjeti da, kako mi kažemo, uđemo u zakonske rokove. Ono što je važno da kažem da smo na samom početku nove organizacije instituta poslali zahtjeve našim nosiocima dozvole, našim podnosiocima zahtjeva zapravo da nam dostave listu svojih prioriteta, a pošto smo u neprekidnoj komunikaciji sa Ministarstvom zdravlja i sa komisijom koja stavlja lijekove na listu, mi smo napravili zaista jedan dokument koji sadrži sve prioritete koji su u ovom momentu, dakle lijekove koji su u ovom momentu najvažniji da se što prije registruju i onda ćemo ići po prioritetima. Smatramo da je to u ovom momentu zaista najvažnije da što prije imamo te inovativne lijekove i generičke lijekove na tržištu i da da se može ažurirati lista u skladu sa potrebama pacijenata, jer je to naš zajednički cilj svih nas ovdje. Apsolutno. Hvala. I sada kada se taj hipotetički lek inovativni registrovao, trebali bi da procenimo potrebu uopšte za primjenom takvog jednog proizvoda leka i za to bi nam u principu uvek trebali podaci o epidemiologiji i epidemiološki i prevalenciji neke bolesti. Dr. Kobajatović i Institut populacioni registri su u nadležnosti Instituta za javno zdravlje i između ostalih registara koje posjeduje Institut za javno zdravlje je i registar za karcinom. Taj registar je veoma kvalitetan sa svojim podacima, međutim njegova manjkavost je relativno mala relevantnost, obzirom da podaci datiraju još iz 2013. godine. Koje su to u suštini najveće prepreke da ovi populacioni registri budu ažurni? Ako biste mogli da nam objasnite malo. Hoću, naravno. Najprije bih rekla da možda nije, da termin da nisu relevantni nije baš najzgodniji, da bi bilo najbolje reći da nisu pravovremeni. Jer negdje, da, njihova relevantnost ostaje od momenta kada su obrađeni, prikupljeni i publikovani. Ovdje imam nekoliko primjeraka koje je zainteresovan može da dobije. Naše prve publikacije i do sada jedine što se tiče registracije raka u Crnoj Gori, znači to je za 2013. godinu, to je ta prva izvještajna godina. Inače u svijetu, da napomenem, standard je da se prva izvještajna godina pravi, da kažem po znacima navoda, 5 godina. A mi smo je pravili 5. Znači, u vrlo teškim uslovima uspjelo se da se napravi jedna izuzetno kvalitetna publikacija sa rezultatima i kvalitetom koji je prepoznat na međunarodnom nivou, pa je tako Internacionalna agencija za razvoj raka te podatke iskoristila da bi pravila predviđanja za kretanje, da kažem, tih epidemioloških pokazatelja za rak u Crnoj Gori za period do 2040. godine. Također bih istakla da će ovi podaci, iako su, kažem, za 2013. biti iskorišćeni i za izračunavanje prevalencije. Najmanje 10 godina treba imati podatke u jednom registru da biste imali podatke o raširenosti bolesti, to je prevalencija. Zatim, naravno, za trendove, kako će se kretati. Inače, trendovi kod malignih bolesti, to svi znamo, nisu baš tako uočljivi brzo u vremenu, nego treba tu nekada i decenije da prođu da se vide značajne promjene. To je sa neke strane dobro. Zatim, naravno, radit ćemo sva ostala, uvijek je registar baza za istraživanja razna i tako dalje. Već sada mi imamo podatke koji, da kažem, po znacima navoda vrište i traže od donosioca odluka da budu što prije iskorišćeni, da tako kažem. Pa evo recimo sad kad je bio
mjesec borbe protiv raka dojke i ministarka je istakla u jednom javnom obraćanju da je praktično 40% žena kod kojih se registruje rak, dijagnostikuje rak dojke u Crnoj Gori se već nalazi u fazi udaljenih metastaza. Ne regionalnih u limfnim čvorovima, nego udaljenih metastaza. Eto, to su ti podaci koji su od ogromnog značaja. I šta se u stvari dešava nakon 2013. godine i tokom, da kažem, tog pravljenja prvog izvještaja? U registru, naravno da samo kažem, jedan registar treba da ima kadar, prostor, opremu i da ima podatke sa kojima će da radi, tako, i da stvara. Što se tiče kadra, od prvoga dana pa sve do sada imamo jednog jedinog zaposlenog, odnosno jednog doktora, to je doktor Rajko Strahinja koji je imao saobraćajni udes, ali je stabilan i nije mogao danas da dođe. Zatim oprema, tu je prije svega za registar bitan dobar softver koji je u startu bio jako loš, pa je dorađivan praktično na privatnoj osnovi, ali je dorađivan prije svega za tu oblast prikupljanja podataka, gdje smo ukrštali razne baze i pokušavali da dobijemo relevantne informacije za nedostajuće matične brojeve, za adrese, za milion nekih i tih parapodataka i onih medicinskih podataka, ali recimo softver za analizu i izvještavanje još uvijek ne postoji i naravno prostor sa kojim smo također deficitarni. I sada da pređemo na ono glavno. Mislim, glavno je naravno kadar. Ne mogu nikako da izdvojim da jeste. Samo ću napraviti jedno poređenje. Slovenački registar je do nedavno, do prije godinu i nešto, imao 16 zaposlenih u svom registru, a sa njihovim uređenim podacima i uređenim sistemom bilo im je potrebno po njima 16. Taj registar postoji od 1950. godine i smatra se jednim od najkvalitetnijih u svijetu. One su nakon toga zaposlili još 10 mladih ljudi koji idu na teren prije svega zbog aktivnog prikupljanja podataka i prije svega sa ciljem da ubrzaju publikovanje, ovo što vi mene pitate. I recimo oni su sada publikovali 2017. još uvijek nijesu 18. Zamislite takav jaka institucija koja sada ima već 26 ljudi, koja postoji od 50. godine u uređenom sistemu, koliko je to kompleksan posao. Što se tiče naših glavnih problema pored kadra, nedostatka kadra, to su znači sami podaci, prije svega kvalitet podataka, da kažem s jedne strane koji zavisi od ljekara koji će da popuni prijave ili ukoliko se dogovorimo sa njim da on nema vremena da popunjava prijave, da nam dostavlja neku medicinsku dokumentaciju i tako dalje. I sa druge strane to su i baze podataka kao što je recimo baza mortalitetnih podataka gdje imamo ogroman problem, gdje imamo praktično 30% nepoznatih uzroka smrti. I to je nešto sa čim se moramo pod hitno suočiti. Što se tiče ljekara, od njih očekujemo da nam pošalju podatke koji će biti tačni, kompletni i pravovremeni, je li tako? Dobijamo svašta u registru, potpuno i nelogične podatke, potpuno nekonzistentne za jednog pacijenta. U jednoj prijavi pacijent vam ima jedno stanje, u drugoj drugo, u trećoj je, ne znam ni ja, ako krenemo još od faktora rizika pušač, ne pušač, to smo prestali davno da razmatramo i zamolili smo ljekare da na to ne troše vrijeme jer očigledno bi to bilo previše za nas. Htjela bi samo još malo do kraja da kažem da bi registru jako koristilo da ima pristup izvornim medicinskim podacima. To su prije svega otpusne liste, a i ostali izvorni podaci. Na taj način bi se i rasteretili ljekari koji kažu da nemaju vremena i mi ih razumijemo, da stvarno su opterećeni, ali to je njihova zakonska obaveza. Isto kao što je obaveza da napišu otpusnu listu, njima je obaveza i da napišu prijavu bolesti. Sa jedne strane. Sa druge strane, taj direktni pristup izvornim podacima bi značio da smo dobili najkvalitetnije što se može. Da kažem, dovoljan broj ljudi zaposlen u registru, to bi naravno uz pogodne softverske alate to mogao da mnogo brže obrađuje i publikuje. Sa druge strane, potrebno nam je poboljšana komunikacija, odnosno uspostavljanje dobre komunikacije sa privatnim zdravstvenim ustanovama, tu smo jako loši, sa PH laboratorijama. Povezivanje sa skrininzima je na nivou instituta, pa se nadamo da ćemo tokom ove godine
uspjeti nešto da uradimo, ali ni to nije ne ove godine, no da kažem u roku od godinu dana. I povezivanje sa centralnim registrom stanovništva, već smo u Ministarstvu zdravlja, tu inicijativa je pokrenuta i već se na tome radi, gdje nam je bitno za osobe, naravno one najosnovnije podatke od JMBG, gdje se nekad desi da cijeli dan doktor specijalista izgubi da bi saznao 2 ili 3 matična broja za nekog pacijenta da bi mogao da ga unese u bazu. Ili recimo da se desi da uradi analizu umiranja po svim opštinama u Crnoj Gori od karcinoma i vidi da je za godinu dana u Bijelom Polju umrlo 5 ljudi. I odmah vam je jasno da to nešto nije u redu. I onda smo pronašli da je da su u stvari tih preostalih 95, koliko je nedostajalo, registrovani u Podgorici u naselju Bijelo Polje. Prosto, definitivno digitalizacija i uvezivanje. Evo, definitivno vidim da tu ima puno koraka za rešenje. Raščišćavanje terena na digitalnom nivou. Definitivno to se pokazuje već izranje samo kao neki zaključak. Eto, mislim da je to nešto A kakvi su, s druge strane, planovi za razvoj novih registara, mada vidim da nema baš puno kapaciteta za to? Naprimjer, mislim, mi smo definisali jedno od pitanja za registar za retke bolesti, obzirom da su to podaci koji dosta teško se dolazi za njih, a zahtevaju i analizu i planiranje resursa. Sad, koliko je uopšte tako nešto u razmatranju u vašoj instituciji? Nije po zakonu obavezno prikupljanje, nije taj registar predviđen da se formira. Ja ne znam previše detalja o tome zato što se institut ni na koji način ne bavi rijetkim bolestima, niti je pratio njihovu učestalost, niti je do sada imao posebnu obavezu. Iz nekih indirektnih informacija sam saznala da najvjerovatnije, ako je još uvijek focal point profesorka Olja Miljanović u kliničkom centru, tako da bi svakako preporučila da uspostavite kontakt sa njom, ali sam malo razmišljala o tome, malo sam samo na brzinu koliko sam stigla pogledala da ni zemlje u okruženju nemaju registar za rijetke bolesti, da se, ja mislim, uglavnom radi gdje postoje neki začeci o kliničkim registrima, znači tamo gdje se i dijagnostikuju te bolesti, najlogičnije vam je da će ti ljekari biti i najzainteresovaniji da imaju svoj registar. Ali, kažem, mogao bi u nekoj perspektivi da se uzme u obzir institut i čak sam pričala sa kolegom Rajkom Strahinjom što on misli i on je pomenuo registar rasta i razvoja djece koji je po zakonu trebao kod nas da se uspostavi, nije još uvijek, a izuzetno bitan, svi ćemo se složiti, i negdje bi taj registar rijetkih bolesti, pošto se uglavnom radi o djeci, manje jako, izuzetno mali broj odraslih, onda bi on mogao biti pod registar toga registra rasta i razvoja, jer bi se svi podaci morali o svakom djetetu generisati kad je u pitanju njegovo zdravstveno stanje i njegov razvoj. Tako da možda u perspektivi, ukoliko bi bilo nekih dogovora sa donosiocima odluka i tako dalje, da bismo mogli o tom razmišljati. Hvala, doktorka. Nakon toga, da bi se procenila uopšte potreba za inovativnom terapijom, trebalo bi konstatovati koji je to broj pacijenata koji ima neispunjenu medicinsku potrebu. Znači, i sad dr. Lekić, Institut za onkologiju će nakon digitalizacije imati u funkciji 2 registra za obolele od karcinoma dojke i za obolele od melanoma. I kakav mislite vi da će uticaj ta strukturirana dostupnost podataka imati na vaš svakodnevni rad, a i naravno na koji način bi se takvi podaci mogli koristiti u zdravstvenom sistemu? Pa, sa aspekta kliničkog rada, za nas su važni klinički registri. To su, ajde da kažem, naši registri upravo onoga što mi radimo na klinici. Kroz današnju cjelokupnu konferenciju čuli ste značaj onkologije upravo iz razloga učestalosti ovih bolesti i procjena da će te bolesti do 2040. godine značajno da raste incidenca. Većina predavača se bazirala na modelu onkologije i onkoloških pacijenata. Šta za nas znače klinički registri? Upravo ovo što ste kazali, ako je hipotetički lijek tu, mi moramo da identifikujemo precizne pokazatelje efikasnosti toga liječenja i da kroz te naše registre mi damo podatke o efikasnosti. Čuli smo kroz današnja predavanja da i doktorka Snežana zna da mi podatke o lijeku dobijamo iz kliničkih studija. I tu je relativno često ograničeno vrijeme upotrebe lijeka, od godinu do 2, zavisno koliko traje jedna klinička studija.
Potpuno druga priča je klinička upotreba lijeka i efikasnost lijeka na jednoj većoj populaciji koja nije probrana, kao u kliničkim studijama, imaju kriterijumi za uključivanje i tako dalje. I ta dužina primjene može da bude veoma različita od ovih nerespondera, kako smo čuli od profesora Hrena, gdje je on tu dao jedan interesantan model, da bi možda za nerespondere, odnosno pacijente koji nisu odgovorili, jedan dio sredstava možda mogli da snose i farmaceutske kuće, odnosno zastupnik toga lijeka, do onih dugotrajnih respondera. Mi imamo na onkologiji pacijente koje neke inovativne lijekove primaju sigurno više od 3 do 5 godina, ali nemamo podatke zvanično da mu kažemo, evo, imamo iskustva na kojima bi nam i zavidio region, ali zapravo mi treba da izađemo sa tim podacima jasno i egzaktno. To je nešto za što će nam naši klinički registri biti od koristi i moram da kažem, Jelena, da osim ova dva koje ste naveli, mi očekujemo i radimo na registru za ovarijum. Zašto baš za ovarijum? Za karcinom ovarijuma, karcinom jajnika, ne zato što je ta bolest tako česta, imamo za karcinom dojke jer je najučestalija maligna bolest, već zato što i u toj oblasti imamo i tekako inovativnih terapija, ishodi liječenja pacijentkinja su značajno bolji. Mi danas govorimo o terapiji održavanja metastatske bolesti, što nije bilo moguće pričati prije nekih 5 do 7 godina. Pacijenti koji su metastatski sada su hronični pacijenti i upravo u tom segmentu smo identifikovali da imamo novih inovativnih lijekova koji su već dostupni, koji će biti dostupni, mogućnost i tu jedne vrste precizne medicine, na primjer brka mutirani karcinom jajnika je rijetka bolest, ali izuzetno odgovara na tu ciljanu terapiju i stoga smo u proceduru stavili i formiranje registra za jajnik. Već smo, da kažem, par sastanaka na tu temu i napravili i identifikovali varijable koje će biti. Tako da sa zaokruživanjem digitalizacije u kliničkom centru, za što će nam i gospodin Sekulić reći ukupno i preko Ministarstva zdravlja, kad to ide, kad ćemo završiti, ja očekujem da će u kliničkom centru kraj tome biti negdje upravo i kraj godine ove, mi ćemo moći da sledeće godine, možda i na ovoj konferenciji, možda i prije toga na nekim našim lokalnim sastancima, jasno pričamo o ishodima liječenja naših pacijenata, o kvalitetu života, mi vidimo to, mi znamo da naši pacijenti kvalitetnije žive, mnogo manje vremena provode na klinici zahvaljujući tome što imaju inovativne lijekove, zahvaljujući tome što su nuspojave tih lijekova, odnosno neželjeni efekti, značajno lakši za menadžment i ne zahtijevaju toliko hospitalizacija, što je jedan od načina i da se uštedi u zdravstvenom sistemu, ali treba to i da objektivizujemo, da izmjerimo to na adekvatan način i da te podatke adekvatno i prezentujemo. Tu vidimo korist i nadamo se da ćemo, osim ova 3 u budućnosti, imati još nekoliko registara. Naravno, apsolutno potreba za tim postoji. I sada, raspolažući sa svim ovim prethodnim informacijama, taj neki hipotetički proizvod bi se mogao naći ispred Komisije za lekove. I sada bih zamolila gospodina Sekulića da nam kaže nešto više o aktivnostima koje Ministarstvo zdravlja planira da bi održalo ovaj trend uvođenja inovativnih terapija na listu lekova, kao i da bi na ovaj način pratili modernizaciju zdravstva u Crnoj Gori. Hvala, Elena. Također ja bih iskoristio priliku da pozdravim sve prisutne. Jeste, u Ministarstvu zdravlja oformljena i već duže vrijeme postoji komisija za odobravanje i stavljanje na listu lijekova. Ona radi upravo u ovom periodu od početka i od tranzicije ove administracije u pojačanom sastavu, u jednom kvalitetnijem sastavu. Crna Gora može da bude zadovoljna jer se trenutno na listi odobrenih lijekova nalazi preko 2000 odobrenih lijekova, što je i za region jedan standard koji mnoge zemlje još uvijek nisu dostigle. Mi pozivamo svu industriju farmacije, njihove predstavnike da se jave Ministarstvu zdravlja sa inovativnim lijekovima, sa inovativnim metodama, da bi organizovali i konstantno se organizuju sastanci u toj komisiji. Komisija zasjeda manje više, pa mogu da vam kažem par puta nedeljno zasjeda komisija. Vršimo pregovore svakako sa i proizvođačima i sa predstavnicima proizvođača, što je jako bitno. I računamo da će nova lista izaći do kraja ove godine, najdalje početkom 2022. godine. I to je neki proces koji traje.
i nakon toga i prije toga bukvalno jedan od prioriteta jeste da širimo listu lijekova, da što više upravo ovih inovativnih i lijekova i terapija u Crnoj Gori uđe u naš zdravstveni sistem i da od toga da na taj način pomognemo pacijentima, kao što vidite, rasteretimo sami zdravstveni sistem koji je pod pritiskom, da smanjimo troškove bolničkog liječenja, da smanjimo troškove i energiju koji ljekari ulažu u rad sa pacijentima i vodeći se tom nekom logikom ova komisija je u punoj snazi, što se kaže, i radi punom parom. Hvala. To je dosta ambiciozno i brzo, obzirom da ste skoro izašli sa novom listom krajem avgusta, tako da to su stvarno značajni podaci. I sad, da bi lek bio dostupan krajnjem korisniku, to jest pacijentu, gospodine Marinoviću, presudna je uloga Montefarma. I prilikom intervjua koji smo imali sa ministarskom zdravlja, između ostalog, pomenula se i primjena zakona o javnim nabavkama, koji dosta utiče na snabdevanje. I konstatovali smo da se čak dešava i paradoks, da sredstva budu odobrena, ali zbog formalnih procedura koje je neophodno sprovesti dolazimo u situaciju da imamo nestašice. Pa smo htjeli da vas pitamo da li postoje neke aktivnosti koje se planiraju da se preduzme u cilju unapređenja ovog postupka snabdevanja. Lično ime i ime zaposlenih Montefarma, da zahvalim što ste nas pozvali na ovaj panel, odnosno na ovu konferenciju. Da vam kažem, u principu tu ima dosta problema. Znači, Zakon o javnim nabavkama generalno gledano se odnosi na sve javne nabavke, a lijekovi, medicinska oprema, medicinski je jedan specifikum koji otprilike ne trpi isti sistem nabavke kancelarijskog materijala, potreba i za zdravstveni sistem. Znači, to je jedan specifikum koji na svaki način, a to i ministarka pomenula čini se u vašem intervju, treba reorganizovati, promijeniti, inovirati, da li u okviru zakona o javnim nabavkama ili posebno izdvojiti pa podzakonskim uredbama riješiti to pitanje, ali definitivno se pokazao da na ovaj način ne može da funkcioniše u realnom životu, odnosno u realnim situacijama koje se javljaju. I pored toga što se obezbijede velika sredstva, jer Crna Gora je za 6 godina praktično udvostručila troškove zdravstva sa 50 preko 100 miliona eura, dešavaju se situacije kad mi jednostavno zbog zakonskih procedura nismo u mogućnosti da isporučimo lijekove koji su tu maltene, ali se čeka završetak papirologije, žalbe i tako dalje i tako dalje. Sad tu se postavlja dva pitanja, jedno etičko, da li treba da pustimo pacijenta da umre, ne daje Bože ili tako, ili da mi isporučimo taj lijek, što se dešava, pravo da vam kažem, pa s nekim vratolomijama pokušavamo da nađemo prolaz da bi mi izvršili prvo prije svega osnovni cilj zbog čega i postojimo, znači da isporučimo te lijekove kad ih već imamo, kad imamo sredstva. Najbolje je pokazala stanje u tom domenu ova pandemija, koja traje skoro 2 godine. Znači, vrlo je teško od planiranja i predviđanja sredstava za pandemiju do obezbeđenja finansijskih sredstava, znači količina lanca snabdijevanja koji je globalno poremećen, cijena koje su otišli u nebo, recimo cijene sirovina u Kini, Indiji, samo transport njihove je povećan skoro 10 puta. Kontejner iz Kine do Soluna ili Burgasa sad košta po 15 do 18.000 dolara, do juče je koštao 1.000. Znači, sve su to izazovi koji uopšte ne mogu da se usklade sa zakonom o javnim nabavkama. Jer ako vi znate da procedure traju po 2 i više mjeseci, dok vi završite procedure, taj lijek se nije ni pojavio, je nestao s tržišta ili su ga drugi uzeli. Znači, oni koji brže reaguju dolaze do neophodnog lijeka. Tu je najveći problem sa zakonom o javnim nabavkama. Znači, on na svaki način mora da se adaptira, mora da se prilagodi realnoj situaciji. Jer realni život se ne može prilagođavati zakonu. Znači, zakoni su tu da obliče realni život i da pomognu da se što efikasnije zadati cilj ostvari. To je najveći problem sa zakonom. Ima tu još dosta stvari, možemo pričati kasnije o njima, ali je to, znači, generalizovano pravilo. Ministarka se pozvala na ovu direktivu Evropske unije, odnosno komisije 2014/21, čini mi se, koja je izuzela sistem javnih nabavki, odnosno sistem obezbeđenja lijekova iz ovakvog, i oni tamo predlažu razne
procedura, jedna od tih blagi režim nabavke i slično. Znači, jednostavno mora se neka fleksibilnost, ali normalno fleksibilnost koja će biti pak ograničena određenim pravilima. Apsolutno. To je jedina stvar koju podhitno po meni treba napraviti, odnosno da li zakonskim, da li u Skupštini, ili recimo ovaj poremećaj što je bio s budžetom. Znači, to je pitanje više sile praktično. Da. Budžet nije donijet, 6 mjeseci isto napravljeno finansiranje, Zakon o javnim nabavkama ne može tome da se prilagodi. On to ne prepoznaje i vi ne možete. Jednostavno nismo bili u mogućnosti, znači tenderske procedure koje traju 2 mjeseca, treba svaki mjesec ili svaki drugi da organizujete i normalno da ćete doći do toga gapa kada nema lijekova, odnosno ima lijekova. Ali nemate način da ga snabdete. Ali nema načina da se ti lijekovi obezbijede, odnosno isporuče krajnjim korisnicima. I tu se vrtimo jedan, pa mislim, u jednom začaranom krugu koji treba napokon da se prekine i da se jedna ozbiljna ekipa pozabavi tim da se to prilagodi što evropskim direktivama, jer težimo tamo, a i što našim realnim uslovima, jer svaka zemlja je specifiku. Dakle, kraja to Evropska komisija i dozvoljava i ona tretira, tako da kaže, nacionalno zakonodavstvo kao ima određeni vid slobode, odnosno mogućnost da prilagodi svaku takvu direktivu svim uslovima i uslovima koji vladaju na tržištu. Ali obzirom na prepoznavanje problema, računam da ćete i dobiti konsenzus da se na tome uradi, jer ova godina je baš bila teška. Upravo u tom smislu se radi, gledamo sad kako realnoj situaciji prilagoditi, odnosno izvući ovakve incidentne situacije, koja je incidenta, ona traje 2 godine, recimo pandemija, sutra može biti zemljotres, ne daj Bože, preksutra, ne znam, vlada da pane, uvijek je to realno. Ali vi ne možete zaustaviti život i ne možete zaustaviti obezbeđenje lijekova narodu i ljudima. U tome stvari ima tu još dodatnih stvari zbog čega je taj sistem javnih nabavki demodiran po mom i prevaziđen, ali eto, pričat ćemo, budemo li vremena. Dobro, ali svakako prepoznat je problem kao što ga i mi vidimo, tako da čim se problem prepozna, on može i da se reši. To je suština. I na kraju, ili na početku svega, preduslov za svaku inovaciju su finansijska sredstva. I u to ime, gospođo Milutinović-Đurišić, integralnim informacionim sistemom Fond za zdravstvene osiguranje Crne Gore rukovodi već duži niz godina. I upravo platforma e-zdravlje se oslanja na taj sistem koji u stvari ima 13 sistema koji su međusobno integrisani i povezani i odakle se crpe informacije i obezbeđuju procesi za funkcionisanje 9 elektronskih servisa. Na koji način podaci dobijeni iz tih elektronskih servisa omogućavaju vama bolju evidenciju i kontrolu troškova i u kom segmentu vidite u suštini najveću vrednost tih podataka? Dobar dan svima. Fonda za zdravstveno osiguranje na pozivu za učešće na ovoj konferenciji. Pa, kao što ste rekli, fond na početku i na kraju s aspekta financija, budžetska ograničenja koja postoje, ne samo u fondu, nego u cjelokupnom državnom budžetu i obaveza fonda je da u okviru budžetom opredeljenih sredstava obezbijedi sva prava na zdravstvenu zaštitu osiguranim licima fonda, uključujući i pravo na lijekove. Sa finansijskog aspekta vrlo jedna zanimljiva kategorija koja se treba posebno analizirati i uz učešće naravno svih učesnika u zdravstvenog sistema, od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, ministarstva koje odobrava, Montefarma koje nabavlja, ljekara koji preporučuju tu terapiju u liječenju, jer se jedino zajedničkim, da kažem, aktivnostima i djelovanjima može obezbijediti da se kroz druge uštede stvore finansijska sredstva za obezbjeđivanje inovativnije terapije osiguranicima. Digitalizacija je nešto što je pokazalo se, posebno u doba pandemije, nešto što je prioritet, treba biti u svim oblastima, posebno u zdravstvu. Pravi podatak, pravovremeno dobijen, na mjestu nastanka troška uz adekvatnu obradu službi koji se bave sa tim, da bi se izvršile adekvatne procjene kako u materijalnom smislu, količinskom, znači neophodna terapija u količini i koji je to finansijski pokazatelj koji država u datom trenutku treba da obezbijedi. Inovativna terapija i primjena kroz praćenje, da kažem, pravih parametara i pokazatelja
koje se dobijaju od zdravstvenog sistema, oni omogućavaju smanjenje troška u drugim segmentima, smanjivanje broja dana hospitalizacije, smanjivanje ako je adekvatna terapija, smanjuju se troškovi na dijagnostičke procedure, laboratorijske i biohemijske nalaze koji se vade, preporučuju ljekari i tu vrstu izdatka koji bi potencijalno nastao može se preusmjeriti na jedan, da kažem, drugi pravac za, opet kažem, dobrobit pacijenta. Ono što jeste veoma bitno i što je direktor Montefarme iznio jeste neophodnost promjene načina nabavke, a to će svakako i ministarstvo kroz komisiju za listu omogućiti jednu stalnu reviziju liste sa svim parametrima i revidiranje svih parametara koji determinišu jedan lijek, jer revidiranje liste može biti i samog lijeka i cjenovno ga posmatrano, naravno indikaciono područje ukoliko se pokaže potreba za širom populacijom koja treba koristiti taj lijek, odnosno to je jedan kontrolni mehanizam koji reguliše i trošak i adekvatnu primjenu lijeka. Tako da u tom kontekstu podatak je nešto što treba insistirati na tačnosti, uvezivanju i dobijanju tog podatka pravovremeno svih onih koji su donose odluke u tom lancu odlučivanja. Upravo, vi ste već na jedan način i odgovorili na drugo pitanje koje sam htjela da vam postavim, u smislu da racionalizacija potrošnje definitivno služi da bi akumulirala neka nova sredstva za neke nove inovacije. A u kom smeru će dalje ići digitalizacija fonda? Kakve su strateški planovi za dalju digitalizaciju i za dalje prikupljanje relevantnih podataka? Pa određeni poslovni procesi su informatički podržani. Što se tiče liste lijekova, ona je u cijelosti podržana na primarnom nivou. Naravno da će kolege iz Ministarstva zdravlja, koji već su započeli digitalizaciju koja se odnosi na klinički centar, čemu će sigurno kolege iz Ministarstva više dati detalja, ali opet govorim, znači, dobro planiranje i analiza pravog podatka je osnov svega. Znači, racionalizacija u potrošnji lijekova, odnosno u toj propisivačkoj praksi, je jedan od preduslova za stvaranje potencijalnih ušteda koji se mogu usmjeriti u nekim drugim pravcima. To je, ja mislim, i sada na predavanjima, mislim, doktor Vončina je negdje posebnu pažnju tome posvetio, da je osnov u stvari u racionalizaciji, u propisivanju i primjeni terapije. Primjena terapije adekvatna da, u datom trenutku, uz najmanji trošak po pojedince i društvo. To je negdje, gledajući sa finansijskog aspekta, a vidim ni da ljekari nisu imali protiv toga te definicije, tako da kažem, apsolutno ništa. Jer na kraju na takav način primenjen lek daje upravo i najveći rezultat. Tako je. A gospodine Marinoviću, na koji način vidite da bi digitalizacija pojedinih procesa u zdravstvu mogla da vam pomogne u smislu boljeg planiranja, bolje snabdevenosti, ako isključimo ove javne nabavke koje svakako neće digitalizacijom da se poprave? Tu ćete i morati malo više vremena. Znači, ovo je veoma široka tema. Ja bih počeo od najnovijih trendova u digitalizaciji. Mi smo jednostavno dosta vremena zapustili tu oblast, odnosno ne kažem, mi smo učestvovali u njoj. Sad, koliko je to loše s jedne strane, toliko je dobro jer smo dočekali potpuno nove tehnologije koje bi paralelno sa ovim uvođenjem digitalizacije trebalo pod obavezno uvesti u zdravstveni sistem Crne Gore. Kada o tome govorim o blockchain tehnologiji. Znači, ovdje se stalno vrtimo oko iste stvari. Tačnost informacija, dostupnost informacija, mogućnost razmjene informacija i autentičnost informacija. Tu je sad ova najnovija tehnologija koja je nastala u finansijskom sektoru. Svi ste čuli za Bitcoin 2009. godine, prepoznata kao drugi veliki korak u tom sistemu blockchain, odnosno distributivne knjige tehnološke, odnosno DLT, i kao takva će biti sigurno u svijetu, već je prepoznata, velike firme farmaceutske su već ušle duboko u te procese, kao jedina mogućnost za napredak u tom dijelu. Zašto kažem za napredak? Znači, rekao sam, vraćamo se na informaciju. Do sad su informacije dijeljene kako su dijeljene, parcijalno, fragmentirano. Ljudski faktor u principu odlučivao i o informaciji i o svemu.
Međutim, sama digitalizacija će prvo dosta da smanji uticaj ljudskog faktora, a blockchain će da nadokradi tu informaciju da ona bude autentična. Zašto autentična? Znači, možda se čuli, možda niste, ja ću da iskoristim vrijeme, to je prilično složeno na prvi pogled, ali vrlo jednostavno u praksi. Znači, imate niz blokova u kojima se informacije slažu kriptovane, recimo Bitcoin ima 2000 mogućnosti informacija po jednom bloku koji se izrudari za 10 minuta, imate platformi, odnosno blockchaina gdje imate po 10.000 informacija i sad zamislite u zdravstvenom sistemu od početka do kraja da složite u taj sistem blokova koji je vezan lancima, to je taj blockchain, lancima, pa preko nodova gdje je svaki mali kompjuter praktično baza podataka i hiljade takvih kompjutera po svijetu. Što je problem sa dosadašnjim digitalnim sistemom, odnosno skladištenjem podataka u centralnim databazama i tako dalje, što je mogućnost zloupotrebe velika. Znači, mogu se mijenjati informacije, mogu se dorađivati, mogu se prerađivati, mogu nestati. Međutim, kod blockchaina je situacija potpuno druga. Radi se znači o kriptovanom sistemu gdje svi učesnici lanca mogu javno da posmatraju, vide informaciju, ali preko zaštićenih adresa, vizom cifara i tako dalje i preko privatnih ključeva. Sad, jedan put kad informacija uđe u blockchain lanac, ona se više niti može mijenjati, niti izbrisati, niti dorađati, ništa. Znači, informacija je takva kakva jeste, a svoju validnost i autentičnost dobija tek kad je svi učesnici lanca potvrde. I daju joj, znači, tu validarnost koja će garantovati da je to informacija koja je potvrđena od 1000 nodova, najmanje 2, a u većini slučaja od 1000 i koji se preko nonsensa, koji se uključuju u taj blockchain, broj koji se ponavlja nebrojeno puta, 700.000 milijardi puta je, znači, slučajni broj, tako da je to nemoguće hakovati, nemoguće uništiti te informacije i što je najvažnije, one su hronološki poređane. I to je nemjerljiv doprinos koji će blockchain tehnologija dati zdravstvu. Radi se o specifičnoj oblasti, znači od spriječavanja falsifikovanih lijekova koji se procjenjuju danas na nivou 200 milijardi godišnje, a čuli smo na prvom predavanju profesora Lončara da je sve Big Pharma kompanije praktično 165 milijardi dolara ulažu u inovativne lijekove, samo falsifikovani su 200 milijardi. Do toga da u razvijenim zemljama, i tu manje razvijenim zemljama, mi tu spadamo, da do 30% lijekova se smatra ili falsifikovanim, ili nedovoljno doziranim, ili sa smanjenom aktivnosti. Uglavnom, to nisu pravi lijekovi. I to je glavna borba sad u tom lancu snabdijevanja koji je najranjiviji na cijeli taj sistem u javnom zdravstvu. Jer ako prekinete lanac snabdijevanja, vi ste prekinuli sistem zdravstva. I tu je nemjerljiv doprinos te blockchain tehnologije. Znači, vi ćete imati sad od kontrolisane supstance, sve podatke u tim blokovima, od izvora aktivne supstance, proizvođača aktivne supstance, do finalnog lijeka. Što je najljepše u tom cijelom lancu, znači od proizvođača, vele drogerija, do apoteka, pa i krajnjih pacijenata, sve će biti krajnje transparentno. Normalno, rekao sam, po šiframa, znači neće se znati pojedinačno ime i prezime, ali svi će moći da uđu u to da vide i pacijenti, znači šta u stvari piju, šta koriste. Onda da ne pričamo o probleme sa hladnim lancem. Znači, Amerikanci su izračunali da do 28% lijekova iz hladnog lanca je neupotrebljivo u momentu krajnje isporuke. Zašto? Pored svih data logera i svega, prevackom iz jedne vremenske zone u drugu, mijenjaju se podaci, ne možete da pratite, uopšte ne znate na kraju da li je lijek, vakcina ili nešto iz hladnog lanca upotrebljivo. To se na kraju kraju i nama dešavalo kad su prolazile vremenske zone, da se ti logeri poremete i da onda tragom idemo da imamo dok će. I zato smatram da bi crnogorsko zdravstvo u ovoj fazi, bez obzira što smo dosta zavestavili do sad, ako se, kako da kažem, ozbiljno posveti uvođenju te blockchain tehnologije, mnoge probleme riješili. A onda to bi se svelo na optimizaciju, smanjivanje troškova, ostavljanje dovoljno sredstava za neke druge stvari, za ljekare nove, njihovo obučavanje i tako dalje. Eto, to sam htio da kažem u vezi digitalizacije, a u planiranju nabavke, recimo upotrebom vještačke inteligencije, upotrebom mašinskog učenja, dubokog deep learninga, vi biste dobili nemjerljive koristi, ste mogli da izvršite predikciju čega god želite, jer su ovi alati u mogućnosti da 1000 puta brže od ljudskog mozga, jer oni stvari imitiraju ljudski mozak,
izvrše analize podataka, sinteze, donošenje zaključaka. Mislim, velika je oblast i puno bi nam vremena trebalo, ali to je pravac po kome i na kome treba da se radi da bi se... Pa dobro, mislim, svakako opet bitno je da znamo da idemo na tu stranu i da se razvija, da se sistem povezuje. Tako da... Sistem je povezan. Kad uđe crnogorsko zdravstvo u blockchain lanac, više nema nazad. Nema nepovezijanja, nema fragmentiranja. Sve je skladišteno i nema više povraćaja. Hvala vam svakako. A za održivu dostupnost inovacije potrebno je redovno i ažuriranje cene samog leka koji bi bio predmet toga i to je jedna od ingerencija Instituta za lekove i medicinska sredstva. I u to ime vas pitam da li u planu razvoj nekakvog digitalnog alata koji bi nam omogućio češće ažuriranje cena, što bi svakako dovelo do budžetskih ušteda. Jelena, hvala na pitanju. Ja bih samo, ako nam vrijeme dozvoljava, samo kratko se nadovezala na izlaganje doktorke Lekić vezano za registre bolesti. Tako. Da su sa jedne vrlo važne nadležnosti instituta vrlo važni ovi registri, zato što je, kao što znate, jedna od nadležnosti instituta praćenje bezbjednosti ljekova. Inovativni ljekovi su izuzetno u tom smislu nama značajni i ovi registri bi nam bili značajni zato što je jedno efikasnost lijeka, to smo i danas čuli od naših predavača u kliničkim ispitivanjima, sasvim drugo efikasnost, odnosno u ovom slučaju efektivnost kada se lijek koristi u širokoj populaciji. A bezbjednost lijeka, kao što znate, ne zavisi samo od samog lijeka, nego zavisi od pacijenta, tako da bi to bilo izuzetno značajno da imamo prijave od strane zdravstvenih radnika o bezbjednosti lijekova, inovativnih lijekova, naročito prvih 5 godina od kad se lijek registruje. Zato što... će nam podrazumijevati. Tako je, registri podrazumijevaju i taj dio i to bi nama bilo izuzetno važno zato što su nam potrebni podaci na našoj crnogorskoj populaciji, zato što je genetika naša drugačija i metabolizam tih lijekova odnosno na druge populacije Evrope i svijeta. A vezano za ovo vaše drugo pitanje, kao što znate, nadležnost Instituta za lijekove počinje i završava se formiranjem maksimalne cijene lijeka i to je jedino u čemu mi učestvujemo kada je u pitanju cijena lijeka na tržištu. Naravno da maksimalne cijene određujemo u skladu sa uslovima koje utvrđuje uredba o kriterijima za određivanje maksimalnih cijena lijekova koju na predlog Ministarstva zdravlja donosi naša vlada u skladu sa članom 7 i 8 zakona o lijekovima. Vjerovatno ste u toku da je sada, ovih dana, aktuelna izmjena uredbe i da su određene nove referentne zemlje, tačnije 2 od 3. Srbija je ostala ista, a planira se da nove referentne zemlje budu Rumunija i Sjeverna Makedonija. Mi imamo u smislu digitalizacije softver koji nam je napravila naša partnerska firma, informatička kuća MG Soft i mi već koristimo te mogućnosti i imamo odličan softver koji nakon unošenja tih početnih parametara sam izračunava cijenu u skladu sa međunarodno priznatom metodologijom koja se koristi u ostalom i u Europskoj uniji, u svim zemljama Europske unije, a to je međunarodno poređenje cijena. Tu mogu da se pohvalim da smo tu u rokovima, zahvaljujući koleginici Lidiji koja rukovodi tim odjeljenjem i tu pratimo prosto, dobijamo signale od Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravlje kada bude ažuriranje liste, mi ćemo i u buduće, kao i do sada, ispratiti i dati rešenja o utvrđivanju, odnosno kasnije usklađivanju maksimalnih cijena i u budućem periodu, u tom nekom zakonskom roku koji je 60 dana. Eto, mi imamo izvještaje o formiranju maksimalnih cijena koje redovno žuriramo. Dakle, obično je do sad bio slučaj da jednom godišnje žuriramo cijene, jer se zapravo u referentnim zemljama jednom godišnje te cijene ažurira, ali čim ažuriramo cijenu na našem portalu cinme.me, možete da vidite sve izmjene u cijenama lijekova koji su na listi lijekova, jer smo mi zapravo zaduženi za maksimalne cijene lijekova koji su na listi, odnosno koji se izdaju i propisuju na teret fonda, odnosno... Da, to je ono što je nerazumevanje u javnosti ovde, u suštini da vi samo regulišete cene koje su na teret fonda zdravstva. Tako je, i više ne učestvujemo u pregovorima, to je nadležnost Ministarstva zdravlja, tako da se naša nadležnost... Tu završava. Hvala. Sad, još da bi taj celokupni angažman koji je zdravstveni sistem evidentno pokazao u ovom, evo, i hipotetičkom uvođenju leka, inovativnog leka, doktorko Lekić, da li kliničari vide benefit uvođenja ove inovacije? Vi ste poslednja karika između pacijenta i deo ste zdravstvenog sistema. Kako vi procenjujete sve ove inovativne terapije? Apsolutno kliničari vide benefit. Upravo
kroz rad sa pacijentima i vrlo jasno vide poboljšanje kvaliteta pacijenata koji su na inovativnim terapijama, razliku između primjene polihemoterapijskih protokola koji podrazumijevaju venske pristupe i po više sati, nekada čak i u nekom kontinuiranom pristupu od 46 sati primjene hemoterapijskih protokola u odnosu na one formulacije koje su subkutane i tiču se primjene lijeka i pripreme, zajedno sa pripremom, otprilike nekih 10 minuta i tabletarne forme gdje pacijent može kod kuće da uzima terapiju, a da nas ili izvještava kroz neke digitalne programe koje ćemo imati, moći će da nas i od kuće izvještava o svojim efektima liječenja, odnosno o mogućim nuspojavama, do toga da će se posjetiti ljekarima kod pacijenata koji uzimaju neke od tih vrsta formulacija, kakve su peros formulacije, svesti na jednomjesečne posjete ljekaru. Mi smo čuli na onom prvom uvodnom predavanju i za mene je to bilo fascinantno, iako se bavim tom patologijom, posebno karcinomom dojke, koliko je u Americi dostupnost inovativnih lijekova kod ranog karcinoma dojke smanjila učestalost metastatske bolesti. Koliko žena je, ajde da kažemo, spašeno činjenice da će nekada u životu postati metastatske. Dakle, a čuli smo i predstavnicu Done Evrope, šta je nju, kao neko ko se potpuno drugim nečim bavio, motivisalo da uđe u tu priču, da pokaže koliko je značajno da i u situacijama kada se bolest rano otkrije, mi znamo da trebamo i na tom polju i tekako da radimo, ali kad rano otkrijemo bolest, uvijek postoji rizik od relapsa ili povrata bolesti. Tako nam te inovativne terapije za ciljane genske poremećaje ili poremećaje na samim receptorima omogućavaju da ranom primjenom tih lijekova zapravo omogućimo pacijentima da imaju dugačak taj period do ponovnog javljanja bolesti, odnosno da posle 5 do 10 godina i zaborave na svoju bolest. Tu mi vidimo značajne benefite upravo u produktivnosti tih pacijenata. Oni će se u nekom periodu vratiti svojim svakodnevnim obavezama, svojim radnim obavezama, što će naravno na jednom nivou značajno uticati na produktivnost i na taj način će se i finansijska sredstva vraćati u budžet. Sa druge strane, pacijent je kod primjene inovativnih lijekova mnogo više relaksiran, mnogo više je motivisan da se vrati svakodnevnim obavezama jer mnogo manje straha ima. Ono što je doktorka Snežana rekla i to stoji. Inovativni lijekovi su, mi svi znamo, u nekim ubrzanim postupcima i registrovani i oni se dalje prate kroz kliničku praksu. I ovi naši registri i ovo što ćemo svi zajedno raditi kroz digitalizaciju će nam omogućiti da u realnom vremenu referišemo i Agenciji za lijekove i nadležnim službama koji se time bave o mogućim nuspojavama, o praćenju lijeka upravo u ovoj populaciji kojoj mi pripadamo, kojoj pripada naša država. Nije isto da li je to azijska populacija, zapadnoevropska ili ova ovdje. Svi mi imamo neke svoje genetske specifičnosti i kroz sve to mislim da ćemo moći u jednom periodu upravo da imamo neke realne podatke o tome koliko zaista dobro radimo i koliko na osnovu toga što sakupimo kao podatke možemo dalje da ulažemo u to da radimo još bolje. Apsolutno. I na kraju, u cilju jasnijih definisanja potreba, troškova, kao i prostora za unapređenje zdravstvenog sistema, potrebne su ulazne informacije. I veliki pomak za zdravstvo u Crnoj Gori napravljen je upravo kreiranjem Direktorata za digitalno zdravlje pri Ministarstvu zdravlja. I ono što znamo, pojedini trenutno segmenti su u postupku digitalizacije, dok u drugima su već digitalizovani. Pa prvo pitanje je kada očekujemo da sve ovo bude povezano, gospodine Sekuliću? Hvala, jeste. Cijela vlada, pristup strateški cijele vlade, pa u tome i Ministarstva zdravlja, jeste da je upravo digitalizacija, to je digitalni alati, digitalne tehnologije, inovacije, jedan od glavnih pokretača optimizacije, povećanja efikasnosti, povećanja dostupnosti i bolje zdravstvene usluge u cijelini. Tako da je to bio neki motivacioni faktor za organizaciju ovakvog jednog direktorata. I ovo što se pokazalo od samog osnivanja kroz analize koje smo u suštini, kako smo, od kada je to krenulo, napravili smo jednu nultu analizu sa kojom smo bukvalno skenirali stanje i u pravu ste.
Evo, primarna zdravstvena zaštita je nekako u odnosu na sekundarnu, tek tercijalnu zdravstvenu zaštitu dosta bila izuzeti jedni od drugih, tako da intenzivno smo radili u prethodnom periodu. Ja mogu evo i danas da najavim da ćemo do kraja ove godine dovršiti digitalizaciju Kliničkog centra Crne Gore sa fondom i vendorima koji su pod ugovorom, jer takve vrste usluga outsourcujemo u suštini i to je jedina normalna stvar. Ćemo u narednih također pola mjeseca do mjesec dovršiti takozvano uvezivanje ta 3 nivoa u informatičkom smislu. Nama je jako bitno da nijedan pacijent više ne mora da ide iz doma zdravlja sa snimkom RTG, sa snimkom rentgena, da ga ljekar postao jedan otpor i onda smo ga prevazišli kontaktiranjem i dobijanjem mišljenja od strane Agencije za zaštitu podataka ličnosti. Postao jedan otpor u smislu da li ljekar neke druge grane medicine ima pravo na uvid? Jeste. I onda smo sa jedna vrlo logična pristupa riješili taj problem. Prvi je problem ako pacijentu jedan ljekar, opšte na primjer medicine, da neku vrstu analize, nalaza ili nečega sa kojim on ode kod drugog specijalista, zašto to ne bi prije samog pacijentu stiglo informatički kod ovog specijaliste. I druga stvar koju smo dobili kao pisani odgovor od agencije, čemu smo se i nadali, nekako smo to i logično razmišljali na taj način, to je da svi ljekari su u suštini položili Hipokritovu zakletvu, koja između ostalog njih obavezuje na čuvanje ljekarske tajne, odnosno stanje pacijenta. I taj problem sad je riješen. To je višegodišnji problem bio u Crnoj Gori. I mi smo veoma zadovoljni što smo takvu stvar riješili u jednom pravničkom, legalnom smislu i dovršavamo proces, intenzivno rade i Klinički centar Crne Gore i Fond za zdravstveno osiguranje kao instituciju u kojoj se nalaze podaci o zdravstvenim osiguranicima. I tu bih htio da dodam da je jedna od karika koju ćemo odmah nakon ove inicijalne faze povezivanja, jer moramo da optimizujemo i sistem zakazivanja i sistem ovoga protoka informacija, s tim što smo u samom sistemu koji sada radimo napravili jednu vrstu takođe osiguranja, a to je da će uvijek i u svakoj radnji koju ljekar sa pacijentom, u svakoj interakciji ljekara i pacijenta ostati zapisan log kada se to desilo, šta se tačno desilo, šta je upisao ljekar i to će nam biti jedna vrsta osiguranja da tačno znamo kada je neko od ljekara pristupao kartonu osiguranika. I u tom dijelu želim još da dodam da je Institut za javno zdravlje od izuzetnog značaja također i on nekako bio kao jedna vrsta ostrva nepovezanoga. I kako je koleginica rekla, imali smo inicijalne sastanke sa držaocima Centralnog registra stanovništva, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova i već načelno sa njima dogovorili da je nepotrebno da institut za potrebe svojih informacija i za potrebe ispunjavanja njihovog djelokruga nadležnosti nema pristup po protokolu određenom dijelu centralnog registra stanovništva, odnosno podataka o tome. Po zakonu ima pravo, samo da to onda još uvijek samo da praksa to malo riješimo. Ovaj dio koji se tiče Montefarma i nabavke lijekova Sinmeda, koji te lijekove odobrava, registruje, provjerava, pa zatim i registruje, odobrava, do toga kako ih prepisuju ljekari, cjelokupan taj proces će možda ne odmah u blockchain tehnologiji i meni je jako, ne radi se samo ni o naprednosti, već u cijelom konceptu, to je decentralizovani sistem. Država Estonija je apsolutno svaki digitalni sistem bazirala na blockchain tehnologiji, to je jako dobra stvar
ali to je nešto što moramo strateški da dogovaramo, da promišljamo, jer nije rešenje. Blockchain tehnologija ima jednu vrstu zatvorenosti ka drugim tehnologijama i onda ne možemo da govorimo o samom ulasku zdravstvenog sistema u blockchain tehnologiju, već bi kao država onda imali potrebu da se njome bavimo. Uglavnom, ovo je jedna, mogu da kažem, lijepa vijest da ćemo prije nove godine imati povezani sve klinike u samom kliničkom centru Crne Gore, primarnu zdravstvenu zaštitu, ostatak sekundarnog nivoa, jer je osim sekundarnog jedina tercijalna ustanova da je klinički centar, sve ostale bolnice su sekundarni nivo i njih ćemo imati u sistemu, apsolutno ćemo pomoći ljekarima, pacijentima prvo, njih je pogotovo u vremenu pandemije, velika je stvar da oni mogu i na daljinu da zakažu, da održavaju termin, to jest da ga drže aktivnim, da ga edituju u sklopu sa mogućnostima svakako ljekara. Također ljekari će bolje upravljati svojim vremenom, energijom, radom. Mislim da će se benefiti apsolutno brzo vidjeti. Vrlo brzo. Hvala. Hvala, to su stvarno divne vesti, a onda ćete sa ovom digitalizacijom dobiti ogromne količine podataka koje treba sistematizovati kako biste dobili relevantne vrednosti tih definisanih parametara. I na koji način planirate da dobijene podatke primenite u cilju održivog povećanja dostupnosti i inovacije? U pravu ste. Ministarstvo zdravlja u ovom trenutku bez registara koje određeni podsistemi u zdravstvenom sistemu nadgleda, to jest samo je zaduženo za preko 70 registara podataka koje se generišu u zdravstvenom sistemu. Digitalizacija i sami sistemi koji uvodimo i koji ćemo da uvedemo tek, nemaju problem sa količinom podataka. Mi možemo da imamo ogroman broj podataka, digitalni sistemi nemaju problem da hendluju te podatke, odnosno da upravljanje podacima, njihova relevantnost, sistematizovanje tih podataka, upotreba na kraju, jer podaci su nam tu da bi to je ono što smo već ponavljali i govorili, želimo da odluke donosimo na osnovu pravilno generisanih i konzistentnih i upotrebljivih, to jest realnih podataka, da takve odluke budu uvijek, kako je rekao i direktor Montefarma, da ne zavisimo od toga ko će konkretno od donosilaca odluka biti na mjestu odlučivanja, već da podaci budu prevalentni u formiranju te odluke koja god ona bila, tako da upravljanje podacima, ja samo kažem, pravi alati, strateški pristup, dovođenje znanja. Evo i ovo su prilike da i na ovom mjestu pozovemo sve kompanije koje imaju IT znanje da pomognu i Ministarstvu zdravlja, da nas se obrate. Mi smo jako otvoreni i raspoloženi da sarađujemo ne samo na pojedinim projektima, da kažemo, već smo više zainteresovani za uvoz inovacija u IT-u, pogotovo u health departmentu IT-a, jer evo i korona, to jest ova pandemija nas je naučila da ljudi mnogo brže usvajaju tehnologije, da se lakše i češće koriste i odlučuju na korištenje tehnologije nego na odlazak na mjesta gdje ne bi, objektivno ne moraju, i to im trebamo omogućiti, tako da upravljanje podacima samo uz jednu pravu analizu prije nego što se uvede sistem koji treba da upravlja podacima, taj sistem onda bude garant da će se i samo generisani podaci koristiti na pravi način i samo upravljanje podacima biti od značaja i za donosioce odluka i za korisnike usluga i za zaposlene u cijelom zdravstvu. Hvala vam još jednom i hvala vam svima. Mislim, obzirom da ova tema je očito veoma značajna, imali bi mi još puno pitanja da pokrenemo, ali predviđeno vreme za panel nam je isteklo. Ja vam se svakako stvarno zahvaljujem što ste pokazali spremnost da otvoreno podelite sa nama i planove i informacije koje imate. Svakako,
veliki broj različitih institucija, kao što vidimo, je uključen u putu uključivanja inovacije i ono što se samo nameće kao prvi zaključak jeste definitivno neminovnost komunikacije i tešnje saradnje da bismo omogućili da taj lanac funkcioniše nesmetano i da u konačnosti taj pacijent koji je svima nama u fokusu dobije u pravom trenutku pravu terapiju i da dobije posledično i pravi efekat toga. Što se same konferencije tiče, ja ću proglasiti ovaj stručni deo zatvorenim, ali ću gospodinu Marku Miročeviću predati reč da ispred MČM-a zatvori današnji sastanak. Hvala vam još jednom. Uvaženi panelisti, dragi gosti, dame i gospodo, pripala mi je ta čast i zadovoljstvo da u ime Američke privredne komore vam prije svega poželim, odnosno izrazim zahvalnost što ste izdvojili svoje vrijeme i dakle ja vjerujem zaista prisustvovali na jako zanimljivoj konferenciji. Ono što zaista želim da istaknem jeste da jedna od ključnih poruka koju Američka privredna komora šalje jeste da je izuzetno važan, kvalitetan privatno-javni dijalog. Čini mi se da je današnja konferencija jedan dobar doprinos tom kvalitetnom javnom privatnom dijalogu i to na temi koja objedinjuje dvije jako važne oblasti za Američku privrednu komoru, a rekao bih slobodno i za bilo koje društvo, a to su i digitalna transformacija i zdravlje. Čuli smo brojne poruke od strane struke koje će izvjesno, da kažem, uklesati put daljeg razvoja digitalne transformacije zdravstva u Crnoj Gori i to negdje sa osnovama, dakle, u inovacijama. Ja ću ovo pokušati da negdje sumiram neke od onih koje smo čuli, dakle, pogotovo u ovom panelu, pa tako, dakle, prije svega da znači, smo na putu ubrzanja procesa registracije lijekova, da treba što prije iskoristiti podatke iz registara sa kojima raspolažemo, ali i konstantno ih unapređivati, jednostavno kao i povećavati kvalitet samih podataka, da je znači, značaj posjedovanja i upotrebe kliničkih registara koje treba da imamo što više također izuzetno veliki. Isto tako postoji potreba prilagođavanja sistema javnih nabavki specifičnostima nabavke lijekova. Također je izuzetno važno, dakle, pitanje vezano u vezi sa podacima koji predstavljaju naravno osnovu bilo kakve digitalizacije, dakle, prije svega povećanje tačnosti i uvezanosti svih tih, da kažem, podataka. Čuli smo i nas izuzetno raduje kao nosioca procesa, želimo da vjerujemo da smo nosioca procesa digitalne transformacije, sveobuhvatne digitalne transformacije naše društva i ekonomije. Jako nas raduje kad čujemo danas teme kao nove tehnologije poput blockchaina, machine learninga i uopšte svih ostalih koje su, da kažem, potrebljavaju danas u modernom svijetu. Dakle, da su i to teme o kojima razmišljamo kad su u pitanju dalji pravci razvoja digitalne transformacije. I naravno raduje nas što smo čuli određene najave da do kraja ove godine ćemo imati digitalizaciju kliničkog centra, kao i da se, da kažem, završava proces uvezivanja 3 nivoa zdravstvene, da kažem, zaštite. Ono što je izvjesno jeste da upotrebom digitalnih alata i opšte inovacije u medicini povećavamo kvalitet zdravstvenog sistema Crne Gore, ali isto tako utičemo i na bolju kontrolu i smanjivanje troškova, što je s aspekta ekonomije jako važno. Vjerujem da, odnosno ne vjerujem, nego obećavam da će Američka privredna komora i dalje nastaviti da bude partner u ovom procesu, Ministarstvu zdravlja i svim ostalim institucijama, dakle javnoj upravi, nastojeći konstantno da ukazujemo na najbolje prakse i uopšte da kreiramo, da kažem, mogućnosti za razmjenu znanja, za razmjenu know-howa. U tom nekom smislu zaista smo uvjereni da samo zajedničkim radom, to jeste partnerstvom, dakle, između poslovne zajednice i javne uprave, možemo značajno unaprijediti, dakle, kako društveni, tako i ekonomski život, a sve to u krajnjem treba da dovede do bolje kvaliteta i životnog standarda građana Crne Gore. Tako da još jednom se zahvaljujem svima koji su danas učestvovali i vjerujem da je ovo samo jedan u nizu zajedničkih aktivnosti koje ćemo raditi. Hvala vam.